Šta Seko? Pa, hoćeš se snimat malo malce. Malce? Pa vi ste malci. Pa tamo onaj malci. Onaj malci. Da. Pa ovaj malci. Evo, snimamo malce. Gdje sedi? Podjakam ja. Vedjam. Ja sam baš dugo spavao, jel' tak? Pa gdje uđi? Gdje? Ja sam sve pojao na ručak. Ja sam ručao. Šta si ručao? Evo danas bila ručka. Stvarno? Šta je radila? Pa fino uzela doručak i malo ispred vrata maže fino parket. Sa doručkom? Da, dnevnu sobu. Šta si radila? Pa u sobu u dnevnu. Što si radila u dnevnoj? Pa pročipala. Ete obrisao. Vidi, obrisao. Pa ne, nisam ja obrisao. Nisi ti obrisao. Ete danas obrisao uveče, a ja drži stvarno. Stvarno? Da stvarno sedi. Ma, podaka. Podragaj ga, daj mu pusu jednu. Viš da ti se pozelila slika. Ma. Ede moj.